sa pasial ni le image of God. Tua image of God bang sa takin tu biar tu. Biar sana dam te kalin te sungin. Leitung na te he to hi le ha ne lo wa. Ai sun nang ke papa sin ama hu ama hi kha spirit ruach nger ong pia to pia na in to know him. Hallelujah. Apa to ke through relationship, through fellowship, and through covenantal communion of the body. Hallelujah. And to glorify him by worshiping him, to glorify him by to serve him. Ama nasin ama yang na to ama to ni na pian sa niya. To pian sa na le to ama ipian na ama pe ipian na le ama na ko isien da suwa le to no pian thai lo how nai na pian thai lo le to entertainment tom tam pian thai lo no na bu chin lung tam na le lung tai na bu chin tak tak true satisfaction and true fulfillment tak tak me to ama hoi na the beauty of God and the goodness of God. I enjoy lo asini na pian sa kai. Hallelujah. To le na to he to isap ni nga God created you as a priest. Siampi zani magla, siampi zaba opya. Hallelujah. God created you as a king and a prophet. Hallelujah. Mona to he perisu sa he to ni na in Christ. Jesus Hasisuma bian santa new creation of tumta. Hallelujah. The kingdom of God of tumta. Tua hasi bisuma dalam kebe new creation of ita. Hallelujah. Oh isya bisa sa ita ta. Ikam sa sa ta kita ikum bisa sa ita kita. Terina tua Jesus suma au kanado kaya. Tua Jesus suma anong tanay lo ko may kaya. Pinaka yung nakong takahong hindi alam na mo. Tatuban to sa Jesus sumako kina ama upna to sa Jesus sa kina upna to sa Jesus to haso kina hile to nina yan sa tabo rin ang zona as a chosen generation akin niya ham tingnan to pa ng samba to rin na nasinod na as a uni student or as a college student or as a lay people, a lay person. Tingnan na siya na ako, nasangka na unify na ako. Oh, whatever you do and everything you do, nahin mo na siya na ako, nahin ko ba ito na chosen generation na anong tagin na ito panang day. Amen. Dali na kuha, umpisa, siyang pisa, kamsasa, pasyente na, biyakin na himan. Dali na siya nunta na pasyente na hasya to na sumaong day na himan. Hasil Tuhan asal jadi pembuat Tuhannya. Chosen generation ini tak jadi kita terina, ini siapa orang ini, ini siapa orang ini. Siapa bisa ini nak ikut jadi lah ini jadi orang ini. Jadi bau, nampak suka nunta kita kemana, nampak suka omkin kemana, nampak khaswa kita asal isu, nampak khaswa nama ini. Tunggu tanah hari yang nak lahir kami. Kami simpan tanah nak hari kita tamu hari. Itu lagi kaya. Nak hari kita dompia mission, dompia mission. Siapa bisa, pun bisa. Am sahati. Kau tak kita nunta bisa kita nunta bisa kita kaya macam kaya betul. Nak juga tak to pamaya kaya pamaya. Oh, ni simpan tanah. Umpia bensesu. Kau tak kita bisa atau asyik kesiapian dan sesu kekamsapian dan sesu tidak kuapa suka kau mani kamsasa siap bisa kau bisa kau hentak nak mana asyik nama usaha ini kami tanah kau mami aja orang temu di kota. Spirit is
na thong sa ki tunin na nun ta na bang ten ku siya bang kayang nun ta na kan ku keu bang ina na ki ton kayang lamet be ki sa mai lo zen the no lo na ki sa kayang tunin to kha siang thuin gu bang keu sa nun ta na ga kam mo ni ki na hin ki sa no hi to kha siang thuin tunin na ai de la ka na siang to hasil tunan tunan ni simnu tan amari na siampi kamsa kumpi na to tunan amari na tam bi hoi na om ta sa nomi to hasil to na tan mun na bi to hasil to na tan mun na bi gu keu na gon ga khat te na azam the pasen na ta na ong zam the loi na ta na hong hin ki sat the loi na le na asin khayam nau na akyam khayam tunin to pasien khayam ong no so sa kim no me as a chosen generation, na maitera ham kay manutuni to wa. Hasi hagin, hasi to kagi po, hasi to hat kay manama suga tera na kay manutuni to wa. O pian sa thak na tate, o turi to wa hasi to hagin na ahimki, athoki, o pasien to kilemki, o turi to wa nagma lilia mera kasuna o kay image of God.
suma pian sang thang ate hasi suma issue te hasi suma nang mate na dia kite hasi suma kanali ka kumpi siang pi kam sa ina tate ke tuturi atun tu na